gužva na Plitvicama. Ma da. Links. Vlaški Saborsko. Ok. Pa onda Svrtić Poljana gore. Tu se još nisam vozio. Pa vozio to malo. Nije valjda ko ona Donje Lapasska zida. Bruno. Joj, bratce. Boko mi. Bog. Poljanak. Ogulin Saborsko, Sredić Poljana. Kako izgledaju ovdje? To po zimi se ne boš vozio, ne? Ne baš. Sredić Poljana, evo. Svrtić Poljana. Dobro, Edita Poljana. Pa, ne vidim baš. Bartmani. Općina Plitvička jezera, doviđenja. Fini asfalt. Pa no. Općina Saborska.
Bruselj. Ajde. Sad je mjesto Kotline, Traktor, evo kuću. sad je neka ravnica kao, ne? Svašta vidim. Bravo. Čak ima i ljudi. Evo vidiš, naselje. Nema putokaza. Ništa, da je ovi kuće. Zabranjen promet osim za vozila nacionalnog parka. Tako je. To su službena vozila nacionalnog parka. Nećete mi makadama. Kako nas Pero lijepo fino vodi. Bravo Pero. Pero je legenda. Pero legenda. Svaki čošak zna. Lipičinih jezera. Evo to pravi ranger ili što? Ne. Opet u šumu.
bi trebalo biti tamo u onoj... Prva, to ti je odmah prašuma na glavu, ovo već počima tu. A ovdje sad još malo ko ćemo preći. Doćemo do ove... To je bila sjeverna livada, sad je poteljak do Gardnice. To je hotel, a ne lugarnica. Ruševina. Ili možemo tamo? Ma tu nas dole staviti. Ma tu ga samo dole staviti. Boko me. Bok. Gdje toga gore imaš samo nema. Ali se mogu preseliti da tu postoji on preselio isto tako. Šta treba? Šta?
svaki put zove. Čorkova uvala. Krešo u akciji. Krešo i Ranger Pero. Evo isto Talijan. Pero, kaj si rekla, kaj je to? Za? Lovka za potkornjak. Za bajice koje napadaju crnogoričnu šumu. Smreku. Ljudi bi vam A malo dalje, jedno 500 metara, je lugarnica. Lovački dom, planinarski dom. Vidjet ćete na slikama, prva liga izgleda. A Čorkova uvala, navodno prašuma nedirnuta, nikad šuma, je iza onoga brdića tamo, iza ovih smreka i jela ovak tu iza. I tamo nema pristupa osim posebne dozvole. Baš u krugu toga.